Pozdrav dragi moji, danas imam previše obaveza, moram da spremim brzo ručak. Idemo! Sastojaka je potrebno meso, u ovom slučaju šnicle, domaći paradajz s flaše, mlijeko, pivo, brašno i soli. Šnicle. Solimo ih, ja ovako od prilike i uvijek bude dobro. Otprilike solim, ali uvijek bude dobro na okusu. Zatim, vi možete u šerpici, možete u tepsi maloj, ja u ovoj jer nemam previše šnicla, spremim samo za nas. Valjam ih u brašno, tako radim i sa ostalim šniclama. Zatim dodajem pomislit ćete kakva je ovo kombinacija, ali veoma lepo ukusno. Zatim mlijeko, piva, otprilike sve da budu ravno.
stavljamo sa strane u slučaju da nam treba u toku pečenja. Zatim stavljamo u nezagrejane vremeni. Uključujemo na 200 stepeni. Može da se desi ako meso ne bude gotovo da se doda pivo, mleko ili paradajz. I pratim situaciju. Meso je gotovo. Posle sat i po vremena. Nisam ništa dodavala, kako sam sipala, to je to. Meso izgleda veoma ukusno. Mekano je. Još uvijek je vrelo, ali divno miriši. Hvala svima što me pratite i što gledate moje videe. Ako vam se svidjelo, šerujte svojim prijateljima. Pozdrav!